bw'agakura ni ubutumwa navuga ngo ni mu mbabarire mbivuge. Hano hari amakambi nabonye agera muri 400. Ubu ni ubutumwa bw'icyiciro cya kabiri marayika yampaye kuri iki gihugu cy'u Burundi mu minsi maze turi gusenga. Hari amakambi rero agera kuri uyu mubare nabonye y'abadayimoni bahawe misiyo n'inshingano n'ibyo bagomba gukora. Hano neva agiye kuvaho, hari abadayimoni biteguriye gushyira mu bikorwa ibyo batumwe. Dayimoni w'amoko, dayimoni w'imigambwe, ubwo ni mu cyiciro cy'imigambwe, dayimoni w'ubukene, dayimoni w'ubwicanyi. Ni ukuvuga ngo hano hari abadayimoni baraririye nka kuri umuntu ararira kuri butsinde igitego, marayika agiye yarabinyeretse, kandi bafite misiyo ndende nini muri ubu butumwa. Rero umbabarire nkubwire ngo neva navaho dore ibintu bizaba, kandi uzajyaho dore ibintu bizaba. Mu by'ukuri rero marayika yambwiye ngo ninze mbitangaze bitaraba, kugira ngo mbwire abakozi b'Imana muhagarare mufate izamu, ibi bintu shitani agambiriye mubiburizemo. Ariko nabonye umuntu ava mu bwiza ajya kurahura ku Musaga, undi ava mu Buyenzi ajya kurahura mu Ngagara, undi ava mu Ngagara ajya kurahura mu Kinama, undi ava mu Nyakabiga ajya kurahura mu Kamenge. Ni ukuvuga ngo ni ibintu nabonye, abantu bari bapfuye, amabarabara yuzuye, ibinogo byuzuye, nta muduga ntaki. Marayika arambwira ngo byose ndabikweretse, genda bitangaze. Hama ndiho yantumye ngo mbwira bumvira naho abatumvira muzibonanira. Ngira ngo rero mwihangane, ndi umunyamasengesho, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi nk'uko horaho ntoranyije ngo mpanure, kandi byinshi nahanuye Imana yarabibasohoreje, Imana inkoresheje ubutumwa bwose maze iminsi butambuka. Ibitarasohora ntabwo ndi guhanura muri nza, ibi bintu byose mu birorere muri iyi minsi ngiye kubereka n'aya mezi nabahaye muri ubu butumwa uko tugiye kubutondeka. Utwihanganire rero tubane akanya. Turi ahantu hitwa i Getsemane, harimo n'abatahaza ariko twagiye amahoro tugaruka yandi. Mwebwe mwese turabashimiye, ariko ntabwo tuvuyeyo, ahubwo uko umwuka wera azaguhata kujya i Getsemane ni ngombwa kujyayo. Ngarutse ku gice cya kabiri cy'ubutumwa twahereweyo i Getsemane. Kugira muzi abasirikare bagira amakambi, kugira muzi igipolisi kigira ikambi Nyamiramabi, niko marayika yamishuriye anyereka ama opposition y'abadayimoni hano muri iki gisagara cya Bujumbura, igisagara cya Gitega, Ngozi, ibisagara byose ndetse igihugu cyose. Marayika arambwira ngo dore amakambi cyangwa se icyo nakita ibigo bicumbikiye abadayimoni cyangwa se abadayimoni, tepokeshes redererebo zomene ya zopaya. Marayika arambwira ngo aba bategereje ko bakumva inzambi ivuze n'ifirimbi ivuze ku mudayimoni mukuru wabo, bakahuka mu kwica, bakinjira mu gutema abantu, bakinjira mu kurimbura, bakinjira mu gufata ku ngufu, bakinjira mu gusahura, bakinjira mu marorerwa. Kandi nabonye ari ibintu bikomeye cyane, mbona ni ibintu biteye ubwoba, kubera ko iyi ni intambara mbi. Kuko intambara y'abadayimoni, abadayimoni ni dayimoni ruburakigongwe, dayimoni ntampuhwe, dayimoni ukuzimu kwazukuye, dayimoni wifuza iminyago ajyana ikuzimu, dayimoni wifuza kunywa amaraso no kurya inyama z'abantu. Urumva ni ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu twe twafashe intambwe turavuga ngo Mwami Yesu, Imana izatubaza byinshi. Twahawe sori gato, Imana impamvu uvuze ko izatubaza byinshi. Ibaza uri umukozi w'Imana, umaze ukwezi utarasengera igihugu, umaze umwaka utarasengera igihugu, kandi uhoraho yakubyaye mu mwuka wera kubatiza ikibatirizo cyamwe mu yera. Uhoraho yakubatirije ikibatizo cyo mu mazi menshi. Uri umwami, uri umuhereza, uri umutambyi, urazi ko niyo uhagaze ufite ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Birababaje, biratangaje kuba na karitsiye urimo utarayisengera. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane cy'uko simpamya igihugu ushobora kuba ugikunda ariko udakunda bene igihugu, yenda wikundira ivu ryacyo. Ariko ntabwo ibi byari bikwiye. Hano nabonye iyerekwa, mbona ubuhanuzi, ntabwo ubutumwa.
uhoraho turatemberana, anyereka ibintu, sigara mvuga ngo dufite urubanza rukomeye cyane bakozi b'Imana, niba mudafashe iyi tarano Yesu yabahaye ngo muyikoreshe mu kuri no mu mpemu, muzabazwa byinshi, muzabazwa byinshi. Kuko ntabwo uhoraho yaduhaye itarano yo guhunika cyangwa kubika niyo kudandaza. Ntabwo ibi bintu bikwiye kuba jye nabonye, kuko nabonye umuntu azava kurahura, azava kurahura azava mu bwiza ajye kurahura ku Musaga, azava kurahura, azava mu Buyenzi ajye kurahura mu Kinama, azava kurahura mu Kinama, azava mu Kinama ajye kurahura mu Kamenge. Wumve ko ibyo bintu n'abadayimoni bafite misiyo, b'abadayimoni bakoze mu Rwanda, za shitani zahoze ngaha mu gihe cy'interahamwe, n'izo uhoraho jye yabishuriye anyereka ko ari zo, n'izindi zagiye zikora za Somaliya zijya ziyegeranya za Sudani, muri Kongo. Abo badayimoni bose bashaka gukondokera no guhurira mu ishyirahamwe ryabo rikuru i Bujumbura, ubundi ibara rikagwa, ingogo ikagwa, ubundi ishyano rikacika umurizo, ubundi amarira, ubundi imivu igatemba, ubundi umuborogo, igihugu kigacura umwijima n'amarira n'agahinda. Urumva rero ni inkuru navuga ngo ni ubutumwa bugoye hano nahaboneye, ariko tugiye kugarukaho kugira ngo tumenye amabanga ya Satani, ukunda igihugu agisengere, n'uwifuza amahoro ayakurikire, kandi n'aba barozi ibyifuzo byabo ntibigerweho, kuko ubwo abarozi baba bahiriwe, ariko uhoraho yirongera igitambo ku musozi witwa Kizabona. Ubwo ni uku Burundi, uhoraho ukunda Burundi yirongera igitambo, ibyo nabonesheje amaso y'umwuka ntibikabe, ntibigasohore. Onodi Jezi navuga ngo izuba rirarenze, turabivumye, ntibikabe, kuko ibyo nabonye biteye ubwoba, ari nabyo tugiye kugarukaho hano. Nabonye abantu benshi bapfa, kandi bapfa nta mpamvu rwose igaragara itumye bapfa. Abanyantege nke rwose barapfa, bapfa nta zindi mpamvu ubona zo gupfa kwabo. Umuntu akaza akica undi, abantu batari mu migambweho, batari mu mashyaka, abantu bari muri opozisiyo, mwebweho mufite ibibazo biruta ibya nyina wa Bizuru. Ni akaga gakomeye cyane, ni akaga kagoye, ni ishyano, ni amarira, ni agahinda. Mbona abadayimoni bari kwicisha imihoro, ariko nimvuga abadayimoni ntabwo muzigira mubabona bagenda n'amaguru. Ni dayimoni zikambitse mu gisagara, zo zizinjira mu mitwe y'abarundi, bamwe bahushye, babandi shitani isanzwe ikoresha. N'ubu hari abo shitani iri gukoresha muri documentation, hari abo shitani iri gukoresha mu mpimba, hari abo shitani iri gukoresha mu mabarabara nijoro, hari abo shitani iri gukoresha baroga abantu, hari abo shitani iri gukoresha bacuruza uburozi, badandaza uburozi. Aya mashitani yose n'ubundi ari mu kazi. Noneho rero ikuzimu, inama zimaze igihe zikorana, badayimoni biyirije ubusa ku rwego rwo hejuru, basabiriza igihugu. Imana irambwira ngo dore igihugu cyarasabwe, kiri gucishwa mu muriro, kiri kunyuzwa mu kayungiro, hatabaye gusenga. Kuko ubundi rero gusenga data, kugira ngo ibi bintu bigire iherezo, kuko nta kintu kigira itangiriro ngo kibure n'iherezo. Mbona amashitani yisha abantu benshi akoresheje abantu, mabarabara ni ibiziga, ibiyaga ni ibiziga, amatuwarete ni ibiziga, ibinogo ni ibiziga by'abantu. Nta vuriro ryari rigikora, nta ngendo zari zigihari, nta bisi yunguruza umuntu, n'imbwa n'ibisiga byahunze, kubera ko nabonye ari dayimoni wavuye ikuzimu aravuga ngo hoya. Dayimoni yabwiye abantu ngo abatutsi bagiye gutwara, abatutsi bagiye kuyobora, igihugu kituvuye mu maboko. Noneho dayimoni itanzitse ihagurukana umujinya w'ikuzimu, umuranduranzuzi, iratema, irogosha, iratwika, irasahura, ifata ku ngufu. Dayimoni yakoze akazi kibaranya, kibara rwose. Noneho rero uwanyerekaga arambwira ngo ese iki gihugu
abantu ko bahari, abantu ko ari abanjye. Ese kubera iki abanyamasengesho bari kwiganyira abanyamasengesho? Shitani yabihebuje, abagiye hanze, harimo abantu basohokanye impano, bagerayo barasenga ikubitiro rya mbere mu bihugu bitandukanye, musengera igihugu murisengera, ariko dayimoni irabanamurira bakamura. Buno bamwe mwaraparitse gusengera igihugu no gusengera imiryango mwasize. Umuririmbyi yaravuze ngo ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Genda ubampamagarire bagaruke ku murimo, maze ubambarize uti yemwe ninde wabahaye ko. Genda ubampamagarire bagaruke ku murimo, maze nibahagera ubambarize ninde wabahaye ko. Genda ubampamagarire bagaruke ku gikorwa, maze ubambwirire uti yemwe ninde wabahaye konji. Abakozi b'Imana, uhereye muri Pentekote, Eglise Pentekote, mufitanye urubanza n'Uhoraho. Mufitanye urubanza n'Uhoraho. Abakozi b'Imana, nimushaka musengera igihugu, kuko iki gihugu kiri mu minwe yanyu. Ntabwo abasirikare, reka da, abasirikare barayamanitse, abapolisi barayamanika, na nyiracyo wagihawe neva nawe yarayamanitse. Iki gihugu kiri mu maboko y'Uhoraho n'abanyamasengesho n'abahanuzi. Mbona abadayimoni bafite ikambi zirenze imwe. Kuna amakaritsiye ameze ya Bujumbura, n'abadayimoni nuko bameze. Mu mugwa mukuru w'iki gihugu, mu Nyakabiga hari ikambi, ku Musaga hari ikambi, mu Kamenge hari ikambi, Kinama hari ikambi, Mutakura hari ikambi, Kanyosha hari ikambi, Rohero hari ikambi, Ngagara hari ikambi, Buyenzi hari ikambi. Aya makomine yose uko muyabona, Kiriri hari ikambi, hano Bujumbura rirare ni ikambi, mu Ruziba ni ikambi. Aya makambi yose abadayimoni hano bafite impoho nyinshi, bafite strategy nyinshi, bafite imikorere myinshi, bafite bo bari muri misiyo, bategereje kumva ko bahabwa ifirimbi, ko Uhoraho asa n'uteye umugongo, ubundi abadayimoni bakinjira bica, barimura, bafata abantu ku ngufu, basahura, baniga abantu, abari mu mpimbabo ntiwavuga. Donc ibyo bintu byose ni ibintu dayimoni irimo yegeranya ngo yararika igihugu, yandagaze igihugu. Ariko biteye ubwoba, biteye ikigongwe, n'amarira, n'agahinda. Yego, reka dusenge tubone tubandanye, kandi ubu butumwa burihutirwa. Nibishoboka ubwegereze mugenzi wawe, mubwire uti sengera igihugu. Koko hano tuje kubabwira ubutumwa bwose bwihutirwa, imigambi abadayimoni bafite. Koko ntabwo byoroshye, nyine cyubahiro bategereje ko avaho, ubundi bakirara mu bantu bagakora ibara rikagwa. Mwami Yesu, utavuze ntitwavuga, udakoze ntitwakora. Ndakwinginze ntihabege, ntihaba akakanwa, ntihaba amatwi cyangwa amaso, ibintu ushima n'ibyo ushaka bibeho. Turagushimiye ko nta kibi utatubwiye, abasabyi bagusaba, intore zigutakira ku murango no mu ijoro, mu buraruko, mu buseruko baguteza amatwi, ndetse no mu bumanuko. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, Sidenero, Garidenero, West, aho hose mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu mpande enye z'isi, ku mugabane wa Afurika, abumva twese ururimi rw'ikirundi tuguteza amatwi, kugira ngo turokorane n'igihugu n'abacu, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Ni ukuvuga ngo nibara n'agahomamunwa, n'agakura, ibyo twabonye, ibyo tweretswe, ibyo twahishuriwe. Koko muri iki gihugu dayimoni yazanye amoko kuyakoresha nk'iturufu,
dayimoni yazanye umugambwe kuwukoresha nk'iturufu. Barundi kazi mube maso, turi ku igenekerezo rya ukwezi ni Myandagaro, itariki umengo ni 18, ndahamya ntihenze, z'uku kwezi kwa Myandagaro nyine umwaka w'ibihumbi 2025. Gwaruka, bigeme, imikangara, abatamakazi, mwese bashinga ntahe, mwese rwose ndabakunda ntacyo dupfa. Ariko dore intwaro shitani yazanye muri iki gihugu gukoresha, mukwiye kuba mwaba maso, iyi migambi y'abadayimoni tukayitaramuza, ntibibe bisohora mu gihugu cyiza cyanyu cy'u Burundi. Hari dayimoni w'amoko, uwo nguwo yimirije imbere kuzakora ibara rikagwa. Dayimoni w'umugambwe yimirije kuzakora ibara rikagwa. Dayimoni w'ubukene yimirije kuzakora ibara rikagwa. Dayimoni wo gusahura yimirije kuzakora muri iki kiringo ibara rikagwa. Dayimoni mu buryo butandukanye nawe uri muri misiyo, n'uyu mudayimoni wo kwikakaza n'ubwibone no kwishyira hejuru, wo kumva ngo njyewe hari icyo nshoboye, hari n'icyo mfite, ndavuga rikijyana, reka ni profite kwica aba bantu, ntawe uzabambaza. Nyine nk'abantu bari basanzwe mufitanye ibibazo bagahita baprofita ku kwica nta mpamvu. Ni dayimoni rero wo kwishyira hejuru, nawe ashinzwe kwa jina Yesu Kristo n'abo bose. Undi mudayimoni hano nabonye ni dayimoni w'ikinyoma. Dayimoni navuga, hari abantu bashukwa abandi bakabeshywa, hari abantu bagenda begeranyirizwa ikinyoma kikuzura kikagwira, harimo n'ibinyoma by'abanyamahanga. Abanyamahanga bakagiserera ko umurundi yakica mugenzi we, ko umurundi yakora ibara. Harimo kuboko kw'abanyamahanga, dayimoni izakoresha abanyamahanga cyane kugandagura cyangwa kwica. Nagira ngo nkubwire ko iyo nayo iraraririye nk'uko mu kibuga bararira abantu bakina umupira, murabizi. Noneho rero iyi shitani nayo ishinzwe kwa jina la Yesu Kristo. Hari abantu nakita bateje n'akaga, abantu banze kumvira Imana, abantu bivanze. Hari ibyaha byinshi byagiye bikorwa, hari ibyaha byinshi byagiye byibonekeza, ari nabyo byahagurukije Uhoraho mu mujinya n'uburakari mu buryo budasanzwe. Igihugu cyinjuriwe mwo n'abapfumu cyane. Abapfumu baragenda bagera muri perezidansi, abapfumu baragenda bagera mu ngo z'abaminisitiri, mu bajenerali, mu bakoroneri, nubwo atari bose. Dayimoni y'ubupfumu bibabaza Imana. Dayimoni kiranka ihabwa inka, ihabwa impene. Dayimoni kiranka ihabwa amata, abarundi baburaye, abarundi bashonje. Dayimoni kiranka ihabwa amahera. Ngira ngo abarozi bo muri Nigeria, abarozi bo muri Tanzania, abarozi bo muri South Africa, abarozi bo mu Buganda, muri iki kiringo uhereye nko mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka turimo, bahawe ikiraka n'akazi gakomeye cyane mu ndongozi zitandukanye. Bari bafite rwose ijambo mu nzira zitandukanye. Noneho ibyo rero bakabivanga, abaragurirwa, abapfumagurirwa, bakabivanga no gusenga. Hari ibyaha bisa naho byababaje Imana, birakaza Imana, bitera Imana agahinda, bigitera gukora ibi bintu byose. Ni ukuvuga rero harimo ubwicanyi bwagiye bubaho mu ibanga, umuntu bakamucunga, bakamuca umutwe, bakajugunya hariya, undi bakamucunga, bakamwica urw'agashinyaguro, bakajugunya hariya. Nubwo utapfuye, ariko hano hari abantu bapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Nubwo wowe uri muzima, nubwo wowe ibi bitakugeze, ariko hano hari abantu bapfuye urupfu n'agashinyaguro, bibabaza Imana, amaraso yabo araseseka. Abaperezida benshi bakuweho n'inkota n'ipfu, kandi iki gihugu mwibuke ko ari Isirayeli cyangwa se ari Kanani cyangwa se ari igihugu cy'isezerano. Hano rero ubwo nabivuze nitonze kugira ngo umuntu wese abashe gukurikirana urutonde mu buryo butworoheye, nubwo ndi bukoreshe iminota mike mu nyungu zo kugira ngo ubutumwa bwendereye butagoranye ubashe kubyibuka. Mvuze byinshi ari igihe waza kubyibagirwa. Hano hari abantu nanone
bagiye bazana abagore 10, abandi bazana abagore 5, abandi bariganya abandi amatongo, abandi birukana ababo mu matongo, abantu barahunga basiga amatongo, abandi barayabohoza barayigaruriza. Impunzi ziragenda zigeze hanze zihurirayo n'ibibazo byinshi cyane, zibaho mu buzima bubi, nta muhamagaro, nta mwuka uhari wo kuzicyura cyangwa gutaha. Hari ibintu navuga marayika yagiye anyereka by'ibibazo byinshi byashingiweho hafatwa icyemezo cy'uko ubutegetsi bw'i Burundi bugiye guhinduka. Noneho rero ariko abadayimoni bashaka guprofita muri uko guhinduka k'ubu butegetsi buri guhinduka kugira ngo baprofite gusesa amaraso. Niyo mpamvu navuze ngo twihutire kuritera ibanyamasengesho, twihutire ku rugamba bakozi b'Imana. Indongo zikwiye kuvaho, indi ikajyaho, uhanwa agahanwa, ariko ntabwo umukiranutsi akwiye kumurimburana n'abanyabyaha. Ngira ngo ibyo bintu turabyiyamirije mu izina ry'Umunyanazareti. Yego, hano rero nta rutonde ibintu bifite. Marayika arambwiye ngo nta rutonde ruhari. Mu gisoda nta rutonde, mu gipolisi nta rutonde, muri politiki nta rutonde, mu gihugu nta rutonde. Niyo mpamvu nta organization ihari y'ibikorwa n'ibigomba gukorwa n'ibigomba gushyirwa mu murongo, ahubwo ibintu bihari byose ni amarira n'agahinda. Mu bantu 110 barara banezerewe, abandi 90 bakarara mu marira n'agahinda. Kandi ntaho wavugira, ntaho wamenera, ntaho watakira, ntacyo wakora uretse guhagarara mu murongo umwe n'umwe wo kuvuga ngo mbigenze nte, nkora iki, hakorwa iki. Donc ni amarira n'agahinda. Igihugu rero uhoraho yarambwiye ngo yongeye kugaruka kugicungura no kukirokora, yongeye kugaruka kukibambirwa bwa kabiri. Nimpaguruke senge mbwire n'abandi basenge, koko imigambi shitani afite yose nayikweretse, nawe genda uyitangaze. Indi yose ndayitangaza, ariko n'ejo tuzatangaza ibindi maridi mu murongo umwe n'umwe, kandi umuntu wese abasha kumva dutuje, kuko nibyo byiza. Umwami atabare abarundi n'abarundikazi. Igihugu aho kigeze, uwakirokora n'indi, uwagicungura n'inde. Abari hanze ntibishoboka, bari mu gihugu ntibishoboka, kandi nacyo ubwacyo nticyakicungura uretse Imana yonyine. Sahizi rero mpamya ko abantu bamwe bafite n'iyi dayimoni mu ihebuzo nayivuzemo muri ubu butumwa. Yaje kwihebuza igihugu n'abenegihugu ko ibintu byarangiye. Ntabwo ibintu byarangiye, ahubwo ibintu biratanguye. Ibintu biratanguye, ibintu biratanguye, ibintu biratanguye, kandi bitanguye ari bishya, ntabwo bitanguye bishaje. Ntabwo rero Burundi si Somalia, Burundi si Sudani, Burundi si Congo, kandi n'ibyo bihugu bindi tubisabiye amahoro. Afurika kwibohora kwayo no gukira kwayo no gutabarwa kwayo biri mu biganza by'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko by'umwihariko ikanguro ritanguriye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, kuko marayika yarambwiye ngo n'umurwa mukuru wa politiki uzagaruka mu gisagara cya Bujumbura. Igitega bizavayo rwose, bizavayo uko ni ukuri kwami. Bujumbura hazubakwa ibintu by'ibicapo n'ibyibutso bigaragaza ko uhoraho aje nk'uko yaje mu gihe cyo kwa Musa na Farawo. Ngira ngo rero unyemerere ninjire mu munota mbanza sabire abantu umugisha. Numvise umwuka w'Imana ambwira ngo uyu munsi usabire abantu umugisha, ubahanurire, ubasengere. Nyemerera ubutumwa mbanze mutambutse, tubone gukomeza mu bundi butumwa mu izina ry'Umunyanazareti. Wihangane tubane nyine nawe. Kristo aravuze ngo mwihangane tubane, akanya kangana n'isaha imwe i Getsemani. Nanjye nyihanganira mpanurira umuntu wese udukurikiye, koko amamegara yagura umwanya akawufata n'igihe cyiwe akagikoresha gukurikirana ubutumwa bwiza. Ubwo rero urumva utetse ntubona ababirya, kandi babirya bakumva bibishye, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ntiwakongera guteka. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe, wowe mushyashya uyikande nawe, cyangwa se saboni, ubundi we dusanga gukorera like na comment. Egito nikukiturizwa n'ibyago biriho, kandi kandari byo mugi Egito. Yesu nzi kufita
kukufita, magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye monuko kugira ngo nzagere ijuru amahoro. Icyo wampitiye monuko kugira ngo nzagere ijuru amahoro. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri manikira nuka muri byose, ku buntu n'intamu tugira. Uri manikira nuka muri byose, ku buntu n'intamu tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite agakiza, mfite umugabane mu ijuru. Yesu nzi kufita amagari ibihumbi, nzi ko harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye monuko kugira ngo nzagere ijuru amahoro. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ikunda ari byo nkwiriye gukora. Haleluya, haleluya. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Turagushimiye mu izina ry'Umunyanazareti. Hari dayimoni wahawe misiyo kugira ngo anamuremo abantu kwizera, kugira ngo amasezerano yabo batazayabona. Hari dayimoni wahawe misiyo yo kugira ngo akuremo abantu ibyiringiro cyangwa se ibyizigiro, nibamara batakaza amasezerano bayavemo ari nta mpamvu. Ariko wowe Imana yasezeraniye, ariko wowe Imana yabwiye, wowe Imana yavugishije, wowe Imana yagize icyo ihishurira, wowe Imana yagize icyo yereka. Wowe wumvise mu nzozi Imana iguha inzozi nziza, wowe wumvise ijwi ry'Imana, wowe warose indoto z'ubugingo, wowe warose Imana ikugendera, wowe wahuye n'abavugishwa cyangwa nawe ukaba umuvugishwa. Ndaguhumurije, nkuzaniye umugisha muri uku k'umunani wo kukubwira ngo ibyiringiro, haleluya, by'Abayuda, ibyiringiro byacu si iby'ubusa. Ibyiringiro byacu ni agakura, haleluya. Ibyiringiro byacu ni akumiza, haleluya. Ibyiringiro byacu ni amahoro. Mungu asifiwe sana. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko muri uku kwezi hari amaboko ari bwakire. Cinaragwana ribarikiwe. Yosefu yararose, abantu bamuca intege nk'uko nawe warose, n'ubu ukaba warategereje warihebuye. Yosefu yararose, baramubwira ngo ese uzi Icyongereza? Hakuna habari. Uzi Frase? Hakuna habari. Unasema lugha ya Kiswahili? Hakuna habari. Ni lugha Kinyarwanda, Kirundi. Ndiyo. Yosefu bamumaramo ibyiringiro, badayimoni baranamufunga bamuta mu mpimba, ndetse afungwa n'umuntu ukomeye. Badayimoni bamwicaraho baramwumvisha. Twicume gatoya, haleluya. Witwa Moridekayi aba umuzamu.
amaze kuba umuzamu abadayimoni bakaraguza kira siku, kira kwezi, kira mwaka, bararaguza baramwihebuza, bavuga ko we na bagenzi be egare ari urupfu kandi rubi rw'agashinyaguro. Nyuma yaho umva uko byagenze kuri Yozefu. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abizera ibyo babwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. No comment, nta gushidikanya. Ubuhanuzi Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi, ubuhanuzi Imana yakuvuzeho ukurikiye Imbabazi TV gatatu, ndi imbere y'ishobora byose, mimi ko mutumishi wa Mungu, nagira ngo nguremeshe nguhumurize, nubwo ntakongera kuvuga, nubwo utakongera no kumbona, nubwo byaba byagenze gute, nta kizabuza abayuda gutabarwa. Yozefu ko yageragejwe ntawe ubigizemo uruhare uretse bene wabo, ibyo bintu Imana ikabireka, no gutabarwa ntawe wabigizemo uruhare. Buriya iyo uri kwinjira mu kigeragezo, abantu bakuvugiriza induru, abantu bagahaguruka, abantu bakicara bakakwigaho, bagakora inama zigakorana. Ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo nubwo inama zateranye bakabona kuri ikijuju, bakabona impamvu ikaba ari ukuri mugufi, uri igikara, uri muremure, cyangwa hari impamvu nyine bagiye batanga bati impamvu ni itumye ibi bimubaho, doke nayo yarageragejwe, impamvu ziragaragara. Izi mpamvu zose bakuremeye nta n'imwe ifite agaciro. Isezerano rigomba gusohora mu izina ry'uwadutumye. Tuvuye ku murima kandi uhoraho yaturungikanye ubutumwa, nibwo twabazaniye. Mungu asifiwe sana. Bukeye rero na Moridekayi, Moridekayi we ngaho ririmba, Imana yibutse imirimo yawe. Ijoro wari gupfa nabwo ugipfuye, Imana yaguciriye akanzu, ngaho ririmba. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe turi kuyaga, wowe turi kuganira, haleluya, mimi uko nabii, haleluya, ndakuremesheje, ndaguhumurije. Sezerano rica mu muriro ntirishye, sezerano rica mu mazi rigakomeza, sezerano rica mu rupfu rukarirekura, sezerano rica muri gereza ikarirekura, sezerano rica mu bakomeye rikabanesha, sezerano rica mu bize rikagira ubushobozi, rica mu batarize rikagira ubushobozi. Ntabwo uyu munsi biza kwanga, ntabwo uyu munsi biza kwanga, jamais grand jamais. Rero dayimoni mwihebuza ngo ubuse, ngo ibi bizahera ryari, ibi bizarangira ryari. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracurwa ukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihari ibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahora. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, ahari Imana itabara ku munota wa nyuma. Imana ishobora byose yibutse Moridekayi, bamutambagiza umurwa wa Prime-Ministre, agendera ku ifarashi y'umwami. Uhoraho usumba byose yibutse Yozefu, bamutambagiza umurwa wa Prime-Ministre. Data wo mu ijuru yibuka Esther wari umuyaya. Muri Amerika Imana irahaguha inzu, mu Bubiligi bigoye Imana iraguha kuhakamira iburyo, mu Bufaransa bigoye, no mu Bwongereza no mu Budage Uhoraho aragucukurira akariba. Ufite ubushobozi bwo gukora no kwimbura, kandi ugatera imbere, ugateza imbere umuryango wawe, biremewe. Nta muntu urimo ideni uretse Kristo, niwe ufite ideni ryitwa amaraso ye. Ntagira umuntu n'umwe mu izina rya Yesu Kristo ukubwira ngo ufite ideni, nanjye ntazo. Umuntu dufite ideni ni umwami Yesu watumeneye amaraso. Mungu asifiwe sana. Rero aho uri, South Africa, Congo Brazza, Congo Kisasa, na Nairobi Kenya, Uganda, Urundi, Rwanda, Zambia, Malawi, Angola, ibi bihugu byose, Arabia Saudite, Saudiya, Katari, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, wowe aho uherereye hose ukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, ndakubaniye kudeshapo. Yesu wacu yarazutse, ntabwo abarozi ari bo bazutse,
ntabwo indwara arizo zazutse, ntabwo urupfu ari rwo rwazutse, ntabwo amadeni ariyo yazutse, hazutse umwami w'abami, simba wa Yuda, intambwe yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Arashoboye ubwo burwayi, arashoboye ibyo bibazo, arashoboye ako kaga, arashoboye ako gahinda. Iyi ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aratabaye kandi aranesheje. Shina ragwana ribarikiwe. Nagira ngo nkubwire, nkuremeshe kandi nguhumurize, nta joro ridacya, nta kigeragezo kitagira iherezo. Uriya muririmbyi ndamukunda cyane, ngo ari ku icyonzino w'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ibizaba imbuto ntirimungwa, aho wanyujijwe hose, aho uri kunyuzwa hose, aho ikigeragezo kigushyize hose, nibyo warazikamye, waratabamye, wahuye n'uruva gutashya, uhura n'uruva gusenya, inama ziraterana, ibibazo biravuka, urugo rukubana urugo, ubugumba buba ubugumba, cyangwa kugumirwa biba kugumirwa, cyangwa se gushoberwa biba gushoberwa. Ariko onodijezi hari sitope y'Imana ije muri uyu mwaka turimo, ibyo bita sitopu. Mu nyanja yabayeho, uhora avuga ngo Farawo sitopu, aho nyene feruje haka umutuku kuri Farawo, haka icyatsi kibisi kuri Musa n'Abisiraheli. Buno feruje igiye kwaka ni yawe, feruje igiye kwaka ni gwawe. Tepokeshezerererebo, iyi feruje igiye kwaka ni yawe, ntabwo ari gwanjye, ahubwo ni gwawe. Nagira ngo rero nguhumurize, dusenga n'Imana muri aya mezi 3 tumaze igihe dusenga, twacishijemo twikoza no mu bugaragu. Uhoraho aduha ubutumwa bwiza. Uranyemerera ko mpanuriye muri iri jambo no muri izi ndirimbo, wizera ubu butumwa, hamushyira umutima wawe hasi, tuduze icyifuzo, dusengane data, twizerere hamwe, hama Imana ikubohore mu mwami wacu Yesu Kristo, utabarwe, hama nawe uhabwe aderesi n'icyerekezo kizima. Uhoraho nta karimba agira, nta moko agira. Abazungu bo baradusuzugura, turi Abanyafurika of course, ariko Uhoraho atubona kuruta ibyo. Turahambaye, turaba agaciro mu maso y'Imana. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo dusengane data. Kubw'iminota urantunga, yenda nakubwiye ko ubutumwa bubandanye. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, uri Arufa, uri Omega, uri itanguriro ukaba n'iherezo. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Hano umuntu uguteze ugutwi, wafite ikigeragezo ndetse ntanavuzemo hano, cyangwa se navuze, ku bwa Mwuka Wera. Afite icyifuzo avuze n'icyo atavuze, ku bwa Roho Mutagatifu. Nanjye pfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri, natuye gutabarwa, natuye gusubizwa, natuye gusohoka, natuye guhamagarwa, natuye guhabwa umugisha na Data na Mwana n'Umwuka Wera. Amen. Nkwifurije gutabarwa no gusubizwa. Iyi sinya Uhoraho agusinyire gutabarwa, kandi aguhubuze muri gereza y'ibibazo urimo, kandi agutabare mu ngorane n'intambara urimo, mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Good day.